Another malakanyam ka nazi ala kontin baro any linguasame. Leraban linka jan online TV channel bana racha ka kwiwu jan shakap and shalke etorit. Bana mandan lero de rewichin with me bana jan linkel. Do badan and shakap ka ja ki mu shora lat kono linka jan leramani. Kan kono nyam gore no jin bi channel je support ka bi notification bell je trying committee mi bare kwaz mi shamala shubeke ana ban je linkel ka do badan and chutwo ko ja. Doran shalke torit jan charge kaf torit chakaf dini SPLIO Canadishni National Salvation Front kajawan shalat ka shanong kwasame million koname dini la dini SPLIO Canadian tin konchela dini National Salvation Front tinte kitarwaike kume Thomas Rilo charin matkel ka gwaze dane shawa bana banje kulinkel do badan to kaje mukuji torit teka kane juba kachanga jandang rawi daraw shikoro mo shirumalong na bakawa mujikor shirumo shadi ni kirme yadit chaka jojrar wachala kurum di longkorunwang re kurum ni chaga jojo menetin kon tin la kwarwich ko dwar chala kurum dit chikane gujino dongde kana to shirmana gui kaneja shaka nyanaka kajari podo mo mshakolo no ngamu kon writing tama wachi kuma SPLIO kana kuma National Salvation Front chikan doro mo chikana kaf doro shalga torit tonon sha 2 military base ke dor tel dinyat ten got ken dangro te di te ne de content ten South Sudan People Defense Force kan National Security Service ne token the content cha position to ton cha ka kemnowal chikana kep ko kum SPLIO jan ta dan len ngorin keje ko dorme akemno wal chirme dan ngai kona then chechutel gwara din modong de Carrington garo de goren bar godran and chaka joiten so right now right corner and torit ke dor shal ko dor ji Equatoria cha de SSPDF Canadian National Security Service chaka ju kendian ka torit town no cha torit cha kaf Dini SPLIO Canadian Nas chikoromo tala kurmdit no awan dor chikana gakreo chikum SPLIO chikben kadobdo dien kajan dor shal motorit kon torit jan ko konak ni dor me mwe ka kajuba SPLIO chika kainga gwadan do dien chi na chika kainga gwam do dien so jaren matkel chu kan dor dan te SSPDF ten la base dien la military base dien antaka torit ke Eastern Equatoria no wa chu kan chu baran ke kan kaf lo chikan ne ti kan ga joit raida name wa a new outbreak ka ku ran to kam dien ke kuma SSPDF no one chicken a keblo dong de kan we de kan ke but we shall ke lo bong men let ke Eastern Equatoria ne kan net konti la jibo jen winemi kala kana lar no ke SPLIO bade kan nang nan chine ti che ju tel choice de no bi kan ne ti bi kan ga jo re rak anta dan china nyin ke je
no ko korm dit ka korm let che we ne ka dorana shal kamo ijupa ko sa na che gringa jan drop juba de oje mishi mep mishi janen gwadame de nga je no ngum tok me bo mona an me guje mo gwadamo jane jan mep dar mo shal kamo I torit baja nywa ye kel ko biya kulnen ay na mini gujba so na me tinen o jendo gwada me jendo ko torit den buo ka lira buo kam chelele likberi buo ka rejab den buo shogo juba allo samde ki kam di nen no of course de lare kam nanan ki kam menan but taga long ka juba yeah ko misha ka joy ka torit gwazam kan ni SSPDF which mean that you can way somewhere there you can walk a dog lire na ma ko chicken devin ka dog makwi mena mena dog makwi ka dog me wona jan do de jen kan de ben kwaradin so right now kan ni ne cha ka joy chicken jen chicken wo gwatan en kono mena jen torit den che wo ga lire chicken wo ngokwi da dien wo ga tinon no chikor je to ka jan area gu kono me ko jan gwadanan no gwadana chikori to thande ko ngajen no jen adwomi bare jen direct to liri then direct to torit so mishi cha torit cha ka betama dini SPLA yo kan National Salvation Front na ko ngajen no more a strategic tone by the way okay gwami very important ka kuma kirmi yadit amani kuma SPLA yo no Mr. George Guano which can go and mean that something Madonka Conitin be better of course can cook advance a low work array which more Mishalka Jubamo go and to read Guami mommy very strong kakano when can call SSPDF she got G Equatoria no can a nedia cocaine tinten winimi Jaren kabi boom ko dong de kan ne ken de kan gang ko jen ta dan let gui ken no ken changa ne ken ejek so they have no choice but to protect their own jen ta dan chola la so right now gui kon gwasme ta dan en men to kor ka jen ko kor to ga la to ka jen men chola lat no then I think what is happening there what to yes to no kor ko dong de kuma dara mal dara jen of course dana cha goro te mal mede ben mishi gujije chicken goro te mal chicken goro te mede lat jen menen yen de ni SPLA wo kene de ni nas charen matkel ko biken jen biken ne de territory de wana mo biken ko ganga nyok advancement eten okay wone ken ko woni am andoro mo mi pai kon ne chama a pig duar mi dit ko jen I seeing me dogolar no te da dop mishi gweja gwasme dinen te dadum dang dok kan dadum dang dok ti jekan yen gwadana la kwak la kanu ngaja kwak ba kanu ngajen to read then you can see dop me mi jen mu ka mi chale le ronyo ka dop do dinen mi jenen mu ka mi chal ke kidongi na ki mi chale salam ni mon no dog den whooping go I don't mark so tell me can go come away by the way so book away straight to area and konomone so area and konomo area wuka liri mane so jen dob dan dong de go jen gaja so name strategic tone okay a very important strategic tone ka ne de kontila de ne SPLA ayu kan National Salvation Front so muchite mi to ngwada me ya ngaje no name a well coordinated gwan mo mi bikane ken gangten ke boren gangten reason is agolat gwas me ka jen ku ko mo ta dan ngai kon diada anu kanetin content la jes fela yo kan cha cha ngai ga longo gwan number we can oken cha long den cha ja wo cha kir ka gwa se dan ko kan jikan go jeno bukan dor bukan mal bukan no kan mal che ben lor ba mal ben ko mete ka gwam jikan ka che michigan torit che michigan torit kan ka ban tam ko torit yes gwam be
kabden kaje be kumbe jako be ben kan negotiating table bo late ten no makana kon kaf na tere dom bu kire gu jeno jene te ka pagan dini jen la dictator cha negotiate gwasa danen ngejen wo jaram nana tenial na kuni to te pinde ban micha gwadam guje che jen strategic tone mo micha ka ben tama then but take a lot button, you know, because will be Laura Bang. Ko now we can advance, you know, we can Dorashal Kumojuba. Go to read a very important place, and then Dongda, Dodar Jaladela, or Naro Chamala Latka. Bonin Kokian and didn't take a Dinshima Kumes Filayu Katin bit Kabaka Bidian. Lakoro they are organized, cook and planning, but not yet. So na me agent beginning of ku between one big fail ki big gen gwada te Dr. Egma charte rete geno tar rete gen of course well coordinated work ku mikir mi yadit ko ramimo che goro de ram de ramale dane cha time ke 2018 they can male can continue she dakama cha she jago tanya mal she dakama cha che ore which and shelo jako gonya jago fikure dan chi to nasser. So all this thing gati kir shakaralaka, but right now things are falling apart even in Yemen and no goda kona wuna tanetama gati shall ke no returning back, you know. No ko weekend no ne kontere ke juba de ne SSPDF kan kana shit ke ne de kon intere wo ku ka kwa ku kana la yar ku kana yuna de Uganda. No shagu jino tele solution ode ba korba dil ter bineti boren wujre which buka won buka no yok na ki juba yan ta dan len ngar din gi jentama. So a report ling ene me case in Equatorial State nyodo jeno SPLIO kane NAS ke National Salvation Front jaren matkel no kachi kane goro bikende ni SSPDF kane ne dal konte kel ke won Uganda People Defense Force bikende dil juire react jam ding yana tama shamil tere base dung SSPDF charge ya government tere Victoria no wana me kol mjidid bane no netung wan wa netung wan tama murai na ka jendoro mi wa cha di India cha jak from Juba cha kana ngan wana mo gwada te torit tetana la torit ne dial china che ko pot teram tere ida kana kontila local community kana korame kormudid but can lia ki board can galat bu kulo bendio jo gwadran and Korea talk no gwadran chikete time but right now the report menu do can edishan ko ki ngumle roramo no people are still not giving any information but me tin Korea talk cha dormom chala tori cha de ke ku mes pelayo yanta dan le roden tam chike besin dangro igana kaf no. So na me tuoga meditin nyokai dan ko kian shima torit karwade we nak baten yal, you know, lo la ler shi dong de kodar tuong nyok de kor modero nyok ler rod ko ne diala ya nga jagwanu and we shall make him yadi chamal che de gor telemal magora. So the only thing right now that remain ka kan ideality to bon ideality no ba kor ba jeter ba kep ko bom and which me a kep ko bom yo, you know, we can tell it can we can call a lot. So na me American tell right now but to read go me ko icon charge fake to ideality ne la do ya fake je to retake gotte la torbiere la kan Newton, you know, and one me so much base more charge for run kum SSPDF when you the one over not big huge need to one more big huge cause and airport then go down la kon kula within everything look nothing right now me when me capture check to read when me did me charge kef, you know, Rick chi method ko jen de kon lar chere ke headquarter anjen to read a city the weaker South Sudan then la headquarter of Torit County Eastern Equatorial State and me menen kona me ko si gwatot ko a place me did lonka kuma SSPD avana
kan dialatin query keb me kef to reaching shall bong charo bare which chawe ke jan duob mo ala duob jupa allow jan gwa dan choten cause tal duob dien medera ringa cause right now chenge medan ka gwa de paiwa chelat chicken lad no tem le rode ku kana deny look no ba la dang le rode mo ko ngai kana no tin wan chi ka ma de long ka kor missionary wan chi liu and then la kana look no de kana lat wala kan kul ya lat gwa da nan chi kor chi ko shum nu kudin but mo kan kor kan shum kudin chi kan rode na bozer ko bi kana lat. So right now this is what is happening on the ground. Doromo Michelle Gamotorit si deni SSPDF kana deni National National Salvation Front Chatori Chaja Kef Cha based in Dangro Cha deni SSPDF National Security Service kan ya joiraten. So mutwoko namo report on the ground de kona ngaje no mutwoko. Now the question should be way forward right now ka kume SSPDF kana kume SPLIO balawo ba wi ba ka kef wala ba juba ba ja kef ki biga ben kana sharing table ko janda na lep kan tama bon diale ko ken bitken ne dial bitken but gore jano mi ci kir ci no la to bu malben den de bonati dong de ko de kana pal ban mungu ke long was me jana kira la jaga deni Uganda People Defense Force jaga deni SSPDF anybody between when more baka jak wa netin kontila bonten ta door wa ka jochrar ngaje for the fact that no na me shedela ko ne ti gor ka jewich ka ne mo to gor dorbo chet ka manana ti ka je so jan ne yena me banne tumwan long te dong sha gor no dong le lad buren la re which with me shire me chatwon tama ka jan dor shala me tori te tok lora bang tok ko shikir mi yadi chelo no bi mal betedi beben so ne tumwan ne di shuje tama ka civilian then chakot alongside this clash snare corner shoot ka civilian la jiwich cha de ni cha de kulat ko de ni ajanta dan la tikage but people like civilian can the content cool this situation face okay so na me amel road so to read already charge kef kum SPLIO kana National Salvation Front cha de ni kem yadit cha ka juiten ken we it right now option ci dot ko jew ba mal ba je gorno be jalat bondi ala ko ken sirmen channeling won bon chet ke United People Alliance ken bondi ala ko ken the door ka ten bon these people dal na ba ko don de kan to cause me cha ju no be atman peace initiative be ajeto the man peace initiative chale lora bang lat ke je ko jin miti ka power ko UPA charen mat United People Alliance ko charen mat and then don't tell man me de kan yot but michi kirche delay ka implementation and we can peace process bukan yang mutu kana then bakor bakano of course changnamen ne tine parkour den korker mi yadi lo they are using this team ko bine ko ken kana confuse ko kan de larno ke lo yal ka ken mi yadi ko tanin ka tan kel bit ke bedien so they only wake up gwada dan cha darma char cha jelo and then ke darma char mi chala che woto ko je mine de alte borin kul nyo je karodian ku kan ngada ku kana claim no de ne ngich ka gwada na ko tam la bit ken tela malat kana name kel bon me jak malba ko bedile ko gui ken no biga bet gwada dan and dong te correctin but when there's peace cha ja tanyo ko doctor ngam char borin nyo mi je karodian and we malalat ke so man titen to read a strategic place be bombom ka very important ka kuma SSPDF urshal ka lo bon tam mi cha ja joire wuche mi chala dane so bele baje met ka ja dong bo wo lak ne ga juba ba ka kan ne ne tin ke show already so ne me da la je report dan long de nyo yekel gorno jin bi Noir online TV channel bi nyo ne ko ken ban nyo ben nyok le rodien en bi atakamal bye bye.